O te whaatalo whaatu le mai mua mai le tātou watunu o le neito la fiafi. Vi ia le lofo le atua o tātou wau lia mai le asa mua mua le nei o le nei masina. Ia ai taluai ona o le tātou polkalame whaawau o le Samoa maloloina. O lea wala e na utou mai mua mai le nei asa. Talitonu le wha moe moe ia sa tāpua ia le tātou watunu. Ia whaiva mamata whai o ia si o tātou watunu. Ia e mai se fo le tātou mtanga luenga. E le opo se sila fia le tātou watunu. Ua whaalau i loa mata i mua le matanga luenga. I le whaalau i loa ina o le tātou tui pui pui. Mō whanau i le 5 i le 10 tasi tau sanga. O le wha moe moe po le autu le o le nei pol kalame. Ia ai mā lo lava soifua, mā lo le lange mā. O te whaatalo whaatu i le sunga ia Dr. Glenn Atua Fatu Paito, ia o le sui whaaton sili a wao le mtanga luenga soifua mā lo ina. O lo i lo uitu lata mai lea tawanga vale. Ia whaapea i fo i le sunga ia Tangaloa, po le afionga ia Tangaloa, Dr. Robert Thompson, ia o le sui officer sili o le mtanga luenga mō por kalame le soifua mā lo ina lau tele. Ia whaatalo whaatu i le lua au le lei le neitu la o le afiafi. Tara whaatu le pa ia malo le tunu o mwhain whanongo mai le nei i tū la le aso malo soifua alo fo i langi ma. Malo, ia e talu wai ona wa ele o pōwho i selilo le sirafia al tatu watunu. Ua la lata mai lava le pipisi atu itua o le COVID-19 fulmaleiva. Pe ono tau whaafonga i foi i le moto tutuila. Ia ua whaapena o na o atu i le se lau mantupu i la tau waafia. Ia ono le COVID-19 fulmaleiva. A o si o tātou watunu. O loo alofangia i le atua. E le ai se pipisi o le neisi ama itua i nuu maalalafanga. Ona o le tātou ngā lulu e whaatasi. Male lango lango le tātou watunu. Ia ai mai se fo le tātou malo o lo taula mua i le whaalau i loa ina male whaamanatu. Ia o pui puinga o le nei whaamai. Ai tali tonu le whaamoe moe ia o le atu watu le avanoa i lau sunga Dr. Glenn Atua Fatu Paito i le whaamala malamaina o le tātou tui pui pui ia o le a whaa ngā solo atu i le vai aso fou ia pe lua fo i vai aso. Ia au whanau la iti mai le 5 i le 10 tasi tau sanga. Ia lau sunga Claire? Whaftai lawa rau tō wha mai whatalo whatu malu tatu atunu. Ia whatalo whatu le swafaman malo Yesu Christo. Ia tūsai ma le tatu talenonga nei fo i taime rea so. Le ua i le fufuanga al matanga nuenga a matalia le whainga o le tui pui pui lau tele mo tamaitia i le va le 5 ngai su tasi tau sanga soifua po tamaitia aonga le o tonu aonga tulanga lua ma aonga whataitai. O le ua tu umail whatananga po whai unga le kapeneta fo ia e whaatino le pokalame le ma ua iei fo le lango mai o le New York ia ma matanga nuenga fo. Ia o fufuanga le ia o e whaape tau nuu mai le asane le aso ono mati ngi dose se tolus fulu wafi e whaatino le pokalame lea ia ma o le pokalame le wo whaatatia matanga nuenga e a mata lo le aso ngofua le aso fitu o mati nga o ngai tue a matou teams o a teine ma ali i tau soifua e whaia tui o tamaiti i a onga ia le wo mai anga tu atu i lunga o fasalaunga ia lisi o a onga ia la whaasolo atu e tofu ale aso ma onga e whai tui e watu ia matou teams e whaatino i tui o ia e lua vai aso le fofu e whaape whai ia pokalami nei upolu e kawa tu ai uma onga i nei ia a mai a lo le aso lusu tasi o mati e ngā mei ngai i le motu le o savai e whaatino ai foi le tui ngā lautele le mo tamaiti i le age group le 5 ngai sutasi tau sanga. E lua doses o le tui lea, so o le dose mua e whai e mata e mai laso ngā fua, laso fitu ngai se o lu sutasi mo polu nei. Ia ngā iei le se interval po se malo longa le mo se ngā whawa i aso, ngā whaatino la ia le second dose mo tamaiti. Tui longa lua, sao nei. O talasanga o le matanga luenga o mai ave tua ia tusi
mo tu fai tu ia pepa whamatalanga ma consent forms mo tu si whatananga e tu mai whatananga o mātua mo tamaiti ia o le taratanga matanga ruenga ia iai se isi o mātua por tamā por tina foi por le guardian legal guardian tamaititi i le taimi e whaatino tu e le mawhainga matu tu ies tamaititi se longa o saingi le consent form ma o iai se si o mātua I le tūlanga la wa le whape taunu o mai tātou tui nei le so le taunu o mai le maa nei. Ai te ila wa yesi na wha le tonu fo i le taunu o mai o le tui, pe le o lava na au mai le tātou tolu sulu a whelea vai la au. Ia pe iei fo si wha le tonu. O le ase tūlanga o iei le tātou fufuanga pe a whai te wa yesi wha le tonu wa o mea ia. E le mwhaina pule ato e tātou le tūlanga iei wha le tonu ia. Ia, sa o le sa noanga o tātou le tate rely I donation o le donation le mai tātou paanga mai whafo le tolus fulu afe but ia le small chance o ngo delay ai a whaila le taunu o mea sane I fufuanga whape to I tua po se si vai aso but o le whamomuenga o le matanga ruenga on track so but sa o whaftai mo whafasili in the event ele mfainga taunu o mai tui luenga la delay mo singa vai aso I le tui le se taunu o mai le shipment le o tai loa o le ua mai a ona luatu o ma tātou whaalau I loa I lunga le tātou tusi fōlinga mtanga luenga soifua maloloina whaapena fo ina whaasila atu ai o loo iai ia pepa o whaamatalanga o loo iai foi ia le whaasisilanga loa ia mo taimi ma le lisi o a ongo loo tu ina atu I lunga le tātou tusi fōlinga mtanga luenga soifua maloloina tanga loa wha mole ona o le tui lea pe e fō ia tātou whapea fo ia le whanau e mwhaina e sau noa e whaamalmalama ia le tūlanga o le tui lea whaamole. I le tūlanga ai o le tui o le whaisa mo tamaiti I le wā o le 5 tausanga I le 10 tausanga le matua o le peona watua ia pepa o whamtalanga te loana watu whātu I le tele o aonga I mwhapeon wha o atu tamaiti e whangi I ahainga fui. E tā ua lava le whaitau I pepa whamtalanga ia I le tūlanga peona ia whamtalanga o le saonga le mu o le tui. E au pe ansi la fia I tūlanga fo I au tui ia. E iei lava, se lava tangata ma le tūlanga o lunga reaction I tui. E le mai tau fo I mati tilo le mtanga luenga I tu saim wha maumaunga ua tui na mai I le whangasolonga o tui o le whaisa mo tamaiti I le 5 na 10 tausanga. E saonga le mu lava le tui. E lo iei se tūlanga I whaapoleina mai. Whaapoleina ai le vaenga lea. Peona mai tauina fo I tato uso atua oi I tutuila walua amata I tutuila o New Zealand, Australia, peo atunu ia Pasifika o lua amata I whangasolonga o tui ia. E lo iei lava se tūlanga whaangapoleinga I fo le I nisi peo whaale tonu le soifua po watinga ai nai ona o le tui o viti le mo tamaiti. E lona tūlanga la saonga le mu leo telenga. E te tau ona e a whanei e saonga le mu mo o seisi lava e au fiai tamaiti e iei manga ona whapitoa o tamaiti e ia lato mai tū mau pe o mai fatu, mai lili, tūlanga whapena e le mai tauina lava I whamaumonga msuisu enga e saonga le mu le tui e mwhai lava ona whai le tui mo I lato ia. O le fo ia vanoa ia tato laina masani fo ia vilifua le valu se lau ono whawha o e so tai mai ei pe afa pe ei nisi vaenga I fia mamala mai ia matua. Ia pe tua e fo isa comment I lunga o kako Facebook page. E tilo ia le vaenga le fai masiaki ia so tai tasi. Se comments pos fafsili. Pe afa pe le faina vili mai le tatunu mela vilifua le. E fai lavantua e so comment I lunga o tato Facebook page e le vaenga le ia ona tamfai foi la ia tali atu se faafsili e fia malamala mai I le tūlanga o saonga le mu o tatou tui le mo le si vaenga e fia whamamafa e na o tamaiti ua atoa le 5 tausanga le matua a whaapea le atoa le 5 tausanga le matua o le tamaititi
i le taimi e whaangasolo atu e le tui e le mawhai ona tui e haona manino tūlanga lea se ilonga lava ua atoa le 5 tausanga o le tamaititi ftua mwhai ona tui ia e latu lava se atoa le sutasi tausanga ia a whaapea wa ise tamaititi e le itui le tuinga o le tausanga le ntea le atoa le tausanga nei le 10 tausanga e mawhai foi ona tui i le tuinga le whaona i le vaila au le mo tamaiti le vao le 5 ana i le sutasi tausanga le matua o le vaenga e toi fifa manatu pe ona watu le pepa o whamtalanga a whaapea o laenga se ngase lo walo i le aso e whaangasolo toi le whainga o tuinga e le mawhai ona tuila walo i le taimi lea e whaatali se i maalosi ia lo walo ia ona mawhai leo na wa e se whale mai o la taane pe au mai foi i tato fix sites o lo iei lava tato fix sites masani pe ona whailo atu e mawhai ona mai e lo walo ma e susu mai e e foi ne whaatino le tui pui pui o lo walo pe whaapea e o i le aso e whaangasolo atu i le tui o wha mai mai o wha mai foi le po tau fulu tuna whapena ona le whaiela e o se tui o le naunau ta inga ina e tau mwhai a toa le se lau pasene o tamaiti umai le vao le sfulu o le 5 tausanga ma sutasi tausanga ina ia mawhai o na tato ausia le vaenga pe o na tutuli loina pea tato mtanga luenga le whangasolongo o mei o tui pui pui o le pui pui ngā lau tele o le pui pui ngā lau tele foi le po le herd immunity ina mawhai o na tato tau fio ai le pesi o le whamai pe a o i le taimi i se vai tau foi e ofi me le whamai tutono o stato atunu ma a ai i a tangata lau tele i le COVID-19 ma le iwa i a alo mwhai on tato tau fia mai se lava mo le whana witi le lalo le 5 tausanga le matua a waola atou ia e le mwhai ona tui i le taimi nei. Tūlanga lea le sa mo omiai le a mai ale tui ona whaatalitali lea mo luas ful minute ia le ngata fo i lea o lea fo ua umanalo tato whaasisilanga ina ia whaile le se mea ai po se tausami fo i al tamaititi ia lava le vaiauli ia po ni sua fala au aina ai le fai le tui le luas ful minute lea pe o le fai o le tui ia ma le taimi o mai ona fai le tui Fautuanga masani lava pe ontu atu fo i te miua sola i le tape nai e tabaiti mo le fai no le tui ia mo tino ma e ona fai se tau mawhitanga lava to ana inu le vai a ma e a le tui e tā ua le whaatalitali mo le 20 minute pe 30 minute whaatalitali ai o le taimi lea e mata i tū wai pe ni a unga fo i e ono tūla i mai i le mae ai o le whai o le tui o na pe on tā ua e ese ia tangata ese fo i le react o le tinoa na i tūlanga i o tui i le vaenga le so e tā ua i la le 15 minute lea o i le 20 minute lea pe o na tā ua e fo i pepa whamtalanga e whaatalitali ai a whape mai a 20 minute le se tūlanga o aria e mai pe pata le tino pe te ua tau le au le manava pe mataponia foi ia wai te mai te whape ia i lātou e whape na ia ona a ngā ilola ia i le whale pe a mai a le 25 minute lea e tā ua foi le vava ai o le o lo walo i totonu o le fast food balu tūla po i totonu o le silu aso o le tele o a unga pe a mai a ona whaile tui o a unga maasani lava a unga maasani lava o le whaafiva fiva tina le tau au le mele na whai e le tui o le whaaniva niva o le whaalono atu fole le pei e mango le whai se tūlou o le tere o le pepe o tino ia isi tūlanga ia e mwhai lawan whainu le pentolo se whala au me tinga i le pose vai me tinga foi ia ma whaamalo lo le ai e tā ua lava le toanga pe tau sami tau mafa me ai pāleni ia ma lava le vai o le tino a whape ua tina aina tele pelo i eise suinga mai le inunga o le whala au e tā ua le whawso tai me o tato laina pe on tā ua le valu se lau ono whawha o ia pe sa i di fo i se a whaingi
se second opinion ni se fale mai o la tane po se fo mai i le tūlanga lea. O lale mafuanga e leina tā ua le lipotio vaenga ia. Awa e ele komiti e toi titilo i vaenga ia o na fofua la ia. Po lo walo e anga vaa i le toi fai o le tuilo na lua pele ai. Pe anga vaa e toi fai le tuilo na lua pele ai. Ia ala wa iei wha maumaunga e mwhai o na titilo iei le komiti o lo matai tuina fo ia vaenga ia. Ia mawhai e se whai unga i le vaenga lea. Ia malongo i fo i la tō o lo wha ngasoloa ia tui pui pui. Le tele lava o nei a unga, pe mai au whai le tui, ia pe ona tā ua, o lua i le tolu aso, ia pe whafo i aso, ua pe nao te atu, ia mtoi fo i le tūlanga masani ai, i le vaenga le pe ona tā ua. Ai tā ua lava i tūlanga ia molo nofo sila fia fo i le malo le tunu, ia ai maise mātua i le vaenga ma le tau singa o le whanau. I le mai ai o le whai o tui pui pui. Tanga loa whaamalmole i le tūlanga lea, ia pēna whaafonga mai tātou atu no. E mai ale 2 minute lea e pēa mai ale tui. 2 minute e whaatalitali ai pe iai nisi tūlanga e alia e mai i lo walo pēa uman whai le tui. A le whaua uman sau noa tanga loa, e toi mata i tū ia whanau i leisi fast valu tula lo na winga o le luas fulfa ele fast full valu tula e mata i tu ai ona o nisi o aunga e onga e le o iloa ele taimile na o mai le tui ai ina ne i popole fo i mai e langona fa penai o lo o iai lava ia le tatou laina pe ona fa ilo atu ia ma nisi o vaenga me fa tino le fale taipei o le fainu ia vaiauli ma fainu vai sua malie fala au aina sua malie ia fa pe fo i mali fala au me tinga ia la mali tatou tala noanga i lau fionga Glen e ni se vai nga lava mole fa ma fai le tatou tuinga le ai le io ats fo i le se tatou mata upu e pe ona ia tatou pokalame Paftai mai ai te wo misi ma o afa i o ingi ta maiti pun fa na fo i pe mama i mai foi pe le a onga i aso i o whatulanga e whai tu i tono a onga. Awal whapoleina e whai a foi tu i e whanma i whai tu malo ma ua lava le information e lunga mato Facebook page ma whainga vidi mai foi i le toll free number le valu o no wha o. Po i se fasidia se po se concern for se o matua e vidi mai mato hotline there o standby a tolo finga luenga Italia to facility ma refer for ia matua for i for mai po the information e mana mia five time e mana mia le pepa fa na o le to inga fa mau maunga ma le fa mau ninga fa mau tino ai po lai e fa mo ta so i le tau wala au nga fo i le fa mau maunga le a onga mo tu langa ia Ya, sa o le information le walu tu e mana mia po pepa fa nau po se tusi fo lau fo i e fa maunia ia le identity o tamaiti ia. Ia, tanga loa o te loa lava o lo o iai lava le o lai lava fa nga solo le tatou tui mua ma le tuilo na lua mo tangata matutua fa pia fo i la tau le sfulu fitu sfulu lua i le sfulu fitu tau sanga le sa i le tatou tui ma faina e sau noa se tūlanga la tamai wo o iai le tatou tuinga lea whamolmole. Alo, whaftai, mai i le terminate whangasolonga o tatou tui fo i leo le asosenika mo i lato i le sifuru valu ana i lunga i tausanga le matua ia o mai tau ina fo i nei taimi wa mata lava o na telenese fo i lato e lo mai whaatino lato tui lo mai tau ina foi e lava tangata i fto au mai faila to tui mua e taua la le tūlanga lea o te minewa le fto a iwa su fitu pasene i la to mai ai tui mua i le vaenga lea ia al tui lona lua wa valus furu iwa te simaleono pasene i la to mai ai tui lona lua o fa mamonga ia le o afia i tonu i tamaiti i le vale o le sfulu sfulu ana sfulu valu tausanga le matua ia ai e to atele lava tamaiti wa uma na fai tui mua ai le io mai e fai la tu tui lona lua
pe mo asi 10% le va o la tu o ma tu mo ma tu lona lua ai tulanga le so e olo mai tawina lava to tele ia tamati le tulanga le vatu ai ale tu alalo i matua a fapele i faia le tu lona lua lo walo e taua lava le le vaenga le pe foi ona taua le sunga ya Glen le vaenga o pepa fa maongia foi le se tus folau po pepa nau e taua tulanga lea ona o le whangasolona o tatou tui mo tamaiti le 5 na ile suta si tau sanga le matua o lea lava e whangasolo i luna i whamaumonga ia sa whaatino e le ofisa whamaumonga i le tausana lua whelus fulu o le suafa la lena le stalaila walo i lunga o whamaumonga ia na whaatino e le ofisa whamaumonga i lua whelus fulu le nama waile ta i 5 futa la ale malo la tunu o le suafa le na e whaonga fo i tato tuwinga o le mea fo le na e tāua i le au mai o pepa e whamaonia ai ia le vaenga lea ia wau ina fo i le tato numela fo i le issue atu ai le identification number mo wai whamaumonga a le mtanga alwenga ia mwhapena tu whaatasia i munmuli ia le vaenga whamaumonga i le tūlanga fo i la lea piona e whangasolona tatou tui i te ua pau a whaapeolo walo ele o a onga. Whaapeolo walo ele o a onga. E olo o pionta ua e tatou nofuanga maasani e mwhain whaatino ai e tui pui pui e mwhain au mai elo walo pe a whaapeo a toa le 5 tausanga a ele o alu i se a onga e mwhain au mai i tatou nofuanga maasani i whan mai whaitu malo o ine ia pia. Ia, pe vaia e foi ia le aso lo whaatino ai ia tui i tutonu o le tūmalo, i whalea onga i tutonu o tūmalo. E sua e mono walo. Ia ma vae pepa whaamaonia, e whaatino ai lona tui na i tutonu o whalea onga whae tūmalo. Pea ma ea ona whaangasolo ia tui na o a onga, ia ona whaangasolo e foi la ia malato i tutonu o whalea onga ia pea whaapea ele o a onga lo walo i le taiminei lele i wha e le a onga ono ia nista maiti pe on mai tauina foi wha maumonga wa atoa le 5 tausanga ia a leile i wha e ia onga ia a wha pere o a onga ia vai e tato whale a onga na i tonu nuu mafio anga teime wha ngā solo to il tuinga ia po tato fix sites e wha tino ili tui pui alo walo. Glen, la se si sa noanga muli ai le i wha mai aina tato pokalame wha manatu ai tato watunu. Aftai mai te o pau ia o le i foi le lango mai o le mai le wha kan malo le watu ia le whaatanga mai le special leave le mo au whengaluenga mo mātu o tamaiti ia e tasi an mātu ai latu e watu tamaiti te whaitui he angal CDP latu matanga luenga ale wa mai le whatananga mai taitai e mwhainga special leave an mātu escort mai latu ia alo ma whanau ia au te loa ia o ia vi ireli o lo tau sanga o le fa mai tatu tunu ia au e whamanatu pe pau le tatu pui ngā le iai ua lata mai ale fa mai le ua maua foi i tatu neighbors ia American Samoa ia apena foi tonga ia e talo atu malo tunu mana o mia lava tu lango mai ma tatu whaatasi le i whamoe dea o pau le tatu pui ngā mwhainga prevent ia le severity o wha mai le pea pa u mai Samoa so whaman mode Samoa tu mai tō whatutuanga ia mātou le ua whai researcher le matanga ruenga pa tā pena le ia aia a whai tatu on board u maa o mai wha mai mo kwa ko prepared lava i aunga i se whale tonu whaman mode whaftai ia monei o noa Tanga loa wha mole saunoanga muli mai lau fionga ile o le tūlanga le fo iwa vai atu tatou updates po le tatou o te lenga le o le tui mua le tui ele sfuru valu tau sanga nga ilunga ele au sia le se lau pasene le iwa sfofitu pasene o ila tau le wa uma le tui mua ma le tui lona lua le wa au sia le valu sfuru iwa pasene o lona winga ele ia toa ia ila tau ia na tui mua o na faile la tau tui lona lua ai o le whaafesili
pena fo ile tu ia tamaiti le sfulu lo sfu fitu o lai lava fanga solo le tu ile taimine ai a fai lo fanga solo o fea no fuanga o lo fatino ai i sei fo wa fai tu inga tamaiti ia ai lo atu ai male solo ata to ia le fai tu i fa pe o lai ai male tu ia e tu ia tanga tamati tu fa mol o le tui le mo le silafia e le mawhai o na tui e sesim se tangata matua. O le tui lea ua whausia whapitoa lava na o tamaiti. Ia le tui lea le whaisa lea mo tamaiti. Ua whausia whapitoa lava na o tamaiti e mwhaina tui e i le vao le lima ana i le sifuru tasi tausanga le matua pe sifuru lua foi pe a whape le i whaia se tui. O tatou umai lunga ko le sifuru lua tausanga le matua o lo avangoa lava ka ko sites masani. Mo le silafia fo'i e le malo le tunuu pe ona iai le toa tele o nisi fo'i o sauni o inga luenga whawai taimi. Wa le aftua umana whaila to tui pui pui. Ai o mai to e tau wā ngau le matanga luenga e watu se tusi wha maonia e mawhai eina o inga luenga whawai taimi le tui e tasi. Ia ve ne ava no e wha malulu atua i le iai la tō o lo o mawhau tūlanga lea pe o mai fo'i e tausanga ina se tusi. E le mawhai lava o na whai se tusi wha apea e mwhai na e alu lau tui e tasi. O tutu unga o mana o mai e le malo, e palimia marka peneta, ia se ilona lava e maa e a o tui e lua ftoa mwhai o na e alu. Tusa lava pe lua pe toi tolu aso ftoa whai lau tui lona lua, se ilonga lava ua whai lau tui lona lua, ftoa mwhai o na e alu inga luenga wha vai taimi. E le tūlanga lea o na maitauina whai lava si toa tele fo i la tūna o maitau anau ma tarsanga le tūlanga o se tusi e wha mauni ai vaenga ia. O lea fo ewa iei le fufuanga le matanga luenga a tōnu e wha mautu se taimi o nei masina. E le o apelila i lua whelua tasi sa a matai tato tuinga i le sifurua na o sifurvalua na ilunga i a tausanga le matua. O lea fo e laua a fufua mtitilo le matanga luenga o apelila fo'i i le aso na matai la susufa i ono tau fia i loa le toe whaia ma le toe au mai o le vai la au e whai e tuia i la tau i le sifuru valua na iluna tau sanga le matua. Wa atoa tau sanga o na lua le au whai ngā luenga ia ua manaomia fo'i le au whai ngā luenga le malolo ia e le mwhai fo'i na tatou tosoa le tūlanga lea ma tele le taimi o alu alo manaomia le whaatino nisi o ngā luenga. O le tūlanga ala lea, i lātou uma o sifuru valu tausanga na ilunga le matutua a whaape le i whaia lau tui po lau tui lona lua o le awanoa nei ma le taimi nei e te suma e whai lau tui. E mai aloa ia le aso lo o fufua e titiloa na ia e le i whaia lava ia e wha marulua tūlanga lea wa alu le vaa e mai le tue whatalia i sau whaiwhaianga mai. Ia, pio se tūlanga lea tue tu atuai, lau sunga mai e o moa lewa noa nei pokalame e whai loa atuai ia tūlanga lea. O le tātou atu no e whai ngō fie tele pe a malmalama, ia a iei lawa le au whai ngatā. O le tatalo, o le whai ngatā ma le tangata whai ngatā, a o ina pipisi le wha mai, ia o ia le nā te toi wha pipisia o male siabal nei a tātou pe a whai e o atu ele i whai stui pui pui. Ia, ai o te tali tonu na toi wha manatu atu lava o lea ua tau mwhai wha ai watu tātou pokalame a wale wha afonga mai a tātou atu no. Mua ua umona au mai le wha tananga le tātou ka peneta mo le wha anga solonga le tui a o loo iai fo i ma livi wha apitoa mo i la tau o loo whainga luenga ina ia sila ma wha mua whanau e ma whai o nau e awea la tau whanau e whaile la tau tui. O le matua le la whaanga solo ai le tui o le lima is fultasi tau sanga i tonu a onga. A o loo wha wau fo i tui mai le sfulu valu tau sanga nga ilunga la matutua wha pia fo i le sfulu fitu. Sfulu lua i le sfulu fitu tau sanga le matutua whanau lea lava i wha wau ia ele tai lava a tua tātou pasene. A mai ana whaile toi pui o lo walo le lima i le sfulu tasi tau sanga o na whaatalitali la i titilia mo sina sfulu lima i le lua sfulu minuti ia ona tu ua i lo leo no fuanga mo le a inga. A o le a inga
ia whaapena ona sila lele ia i matoe mata i tū mo le isi se fululua o le luas fulfai tū la i le fast full value tū la vaenga uma ia o le ua whaamatala atu ina nei popole fo i mātu atu vale tātou a ua uma na avatu le whaamamlamanga o ia vaenga uma uma ona whai le tui ia toi whanga fo i le tamaititi ma whaainu ia le mai ina ia mwhai ona maua pealo na malosi ona o le mai la au le watu i atu ilona tinu ai ni whaafisili o loo iai a tātou tau se soifua i tutono o no fuanga nei e whaafisili iai pe a whai e iai lava se matua e le i whai tau i a tātou whaasisilanga e le i asiasi i le tusi fōlinga soifua maloloina o loo avatu umai whamatalanga i a awalo tau no fasila fia ai a whai lava e fia maua pea le malmalama o loo iai le tātou laina vilifua o le valu o no whawha o luas fufai tū la ia te whaafisili mai ai mo nisi me le malmalama e tā ua le nofo malmalama e tā ua fo i le malmalama le mtanga luenga e mea o loo le malmalama ai le tātou atunuu o le whai ungal na le tātou pokalame le nei tū la fiafi ai tali tonu le wha moe moe ia mata i tū pea ma wha awau a tātou puipuinga masani e pea na wha ilo atu i a tātou pokalame uma manuia le alu atu o le tala le leile nei aso manuia fo i lau tāpua inga Samoa ai mana o mia lava lau lango i le whaanga solonga o tātou tui pui pui o le a matalia i le vai a sfou ia manu te leina wha sausaunga o te toe nei po soifua ia.